nós a continuar com a reunião em quadro de formação e agora nós a começar com stakeholders na terreno de economia e terreno de turismo. Nós a reunir agora com a associação de timeshare, essa que está para nós haya melhor vista com nanta mira e desenvolvimento de indústria aqui e que é importante para cambiar novo ter conta com ele. Nosso papel também com a ATIA, que é a organização de doina de trabalho, também com a Câmara de Comércio e com o AAA. Tem 8 pontos que nos atrece para o formador do novo governo. Nós também está mencionar que Aruba está sostener o timeshare que ATSA está durante a pandemia que Lanta Aruba e essa está 3 viajes que nos está sostener Aruba de tempo de problema. Nós como timeshare, nós não só está contribuir na economia, pero também nos está contribuir para os empregados. Hope de nos propriedade que está mais alto, nos membros a bring back, nos a mantener, hope de nos empleados hope de nos resort também a paga durante a full pandemia su salario durante el tiempo. Nos temos 8 partes que nos trece delante del gobierno. Me no vai en detalle, pero me menciona 8 puntos que nos trece ley laboral, que nos trece, nos trece Bubali Plus, beach and beach policy, educación, financial issues, overdevelopment de Aruba, seguridad de Aruba y environment y recycling de Aruba. Ese está 8 puntos que nos trece delante de señora Evelyn Weaver Cruz. Que era para a é importante para trazer algum ponto delante que vai ajudar a desenvolver a economia. Trazer começar a machine back maneira nós acostumamos de ter e de forma aqui também conosco para contribuir na comunidade de Aruba, conosco tem perspectiva back na inversão que vai agora se no futuro, conosco vai ter oportunidade na novo para ir para Aruba adiante. Tem algum ponto para nós que é importante, sabe que nós trazemos adiante back também nos position paper que nós abinta informar diferente partido não político e nós trazemos back a trobe adiante formador. Punto na kuta touch base riba nos imposto nang riba leinang laboral riba inversão ding nos país costa que nós tem anos anda papiando DJ como atia do que nós quer é sumamente importante. El red tape para ir outro. Red tape seguro ding é nos position paper também, pero se nós mira e 4 anos bem ideia que é coisa importante, pelo qual me cabe mencionar, se nós pensa também riba cost of doing business, quando nós vai manejar isso aqui e criar oportunidade. Esse é para nós muito importante. Não somente para o comércio, mas para a comunidade em sua totalidade. Na guerra com a pandemia, nós assim hope, um negócio que nós temos de lá, que é assim nós também está para unir. E nós também tem a seguinte governação, seguinte formação, tá partner para ajudar a acelerar o que nós chamamos comércio na Aruba, criar oportunidades, isso é para nós muito importante. Eu quero para mim que 5 vista tá informação me vai mais rápido possível para nós ter estabilidade back como país desde uma coalição nós só queremos uma coalição mais ampla pero é o que é pero sim é importante para nós ter uma coalição as soon as possible. Sim, de coisa que nós bem conecta para os paquetes acaba, mas reforma na laboral que é importante para a reactivação econômica, para ter mais espaço na comércio para reactivar de maneira mais flexível. Parte de belasting hervorming, dus tax reform, também os paquetes é importante. A mesa acaba por meio com a Covid-pandemia que adal e parte de quando você resolve sorte, que também está ao que nada ponto de discussão importante, vooral com a pressão que também de parte de las paquetes para tomar medidas na dessa aqui.
Esta cosa é importante para o futuro cercano do país Aruba sobre a reactivação econômica. Quem cozinha também ter tof para que saque. Então, nós espera que a coalição está estável, estamos na direção também, mas nós tenho coisa em Guartumá. Direção em Guartumá, então, também está impopular. Mas tem que agora assim para o bem-estar long term do país Aruba. Heel goed. We hebben op een buitengewoon constructieve manier hebben met elkaar gesproken over de issues die natuurlijk actueel zijn binnen de luchthaven en waar de nieuwe regering ons bij kan helpen en andersom. Dus ik heb daar een buitengewoon positief beeld van. Dat de samenwerking die ook bij het vorige kabinet buitengewoon goed was, dat we op die manier ook door kunnen naar het komende kabinet. Dat gaat buitengewoon goed. We zien het allemaal op het eiland. Als je bij de hotelstrip komt, dan ervaar je zelf, ook als je op de luchthaven komt, hoe hard de passagiers zich weer ontwikkelen. We zitten op dit moment, we zitten nu in juli, zitten we al ongeveer op 80% van het herstel in vergelijking tot dezelfde maand 2 jaar geleden in 2019. En we verwachten zelfs verder herstel in de komende maanden op weg naar het piekseizoen. Waar we natuurlijk vanaf oktober, november, december in gaan komen. En daar hopen we zeker als er niks weer geks gebeurt natuurlijk. Dus ik zeg het nog een beetje voorzichtig. Maar dat we toch voor de Amerikaanse markt richting 100% herstel gaan. Er zijn ook nog wat markten die nog wat achterblijven. Canada was natuurlijk een belangrijke markt, is nog steeds een belangrijke markt. Maar is nog niet verbonden met Aruba. En ook Latijns-Amerika blijft nog wat achter. Alle markten zijn weer open, alleen er wordt met minder frequenties gevlogen tegen mindere bezettingsschade. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar ik moet echt zeggen dat het herstel veel sneller is ingetreden als dat we 3-4 maanden geleden met elkaar dachten. Basicamente, lo que me pora nota de AWETA, que a organización que está muy buena altura de todo el desarrollo andando, no solamente en Aruba, pero del mundo entero. Y cada uno ha con una lista de sugerencias para puntos importantes que Panang está importante para dar atención. La ley laboral de Aruba y la necesidad de flexibilizar esa aquí, el tema que ha de lado en prácticamente todas las reuniones. También indica que varios de comerciantes en el sector hotelero están buscando ahora que un trabajador para, por ejemplo, en housekeeping, houseman, etc. Y no está hallando gente en Aruba Paisaki. Pues nos tengo que poner extra atención en nada de eso, por ejemplo, de fase o via DPL, para nos llegar a personas aquí para por así ayuda al desarrollo económico. También nos papia de, para lo que trata el sector de turismo, el tema de medio ambiente, que es importante naturaleza y medio ambiente está para Coesaki. Y también para lo que te trata el futuro con lo que mira de nuestro turismo aquí en Aruba, calidad o cantidad. Me tengo visto que esa aquí en línea en Coraco habían prácticamente tour diferentes encuentros, también el tema de reforma fiscal habían de lande, especialmente para ATIA y Cámara de Comercio. Nos ha brainstorm un poco riba diferentes puntos que tiramos a mesa ahora aquí. Cojo y landspaket también habían para adelante. Y finalmente, con AAA habían algún tema específico de la compañía mes comienza a dar atención. Me dice que la reunión va bon, junto con Raíz, nos tiene reunión aquí entre integrantes del partido MEP y partido Raíz, y nos hace varias colaboraciones también para continuar con diferentes stakeholders aquí, una vez el ministro encargado de apuntar.